Right, bangani wami YouTube linjani namhla? Yimusizwa lapha. Ake sikholiseni mbijana. Yazi ngeke ngaba kwenye i-channel i-social media channel namhla, and I found a conversation akade beyenza very fascinating. Ngathi mina I'm bringing that one home. I'm bringing that one here to my YouTube friends. Abantu laba bebekhuluma ngendaba le. Bebekhuluma nge-situation as follows. Omunye ubuze wathi yena if nxa ngixoxa lo mngami and kumbe ngibiza umngami abe lokhe refer to me as ma, or abe responder ethi ma, you know, is that okay? Is that disrespectful? Yisintu kumbe kuyini? So then kwaba-ke le back and forth eyokuthi no, lokho kumkhuba nje. Abanye bathi well mina ngakhuliswa ngo-single mother, so ngajwayela ukuthi you know, nxa ngibizwa ngekhaya ngithi ma. So as a result, la nxa namhla sengilo baba ngekhaya lokho ngisithi ma ngisabela nxa ubaba engibiza. And ubaba bese siba offended athi yena no usungenza umama, ungangibiza uthi you know, ungasabeli uthi ma nxa ngikubiza mina wothi baba, kanti wayo ungathi baba. So anyway, that's one you know, side of the coin. And then bese kusiba lenye side of the coin where, you know, somebody said, okay, so is it okay yini kithi obaba abalabo mama ngekhaya kumbe sithi nje you know, for men with better halves, whether it is your girlfriend or your fiance or your wife, is it okay yini ukuthi omnye wakho ongowesimame akubize babe? Is it okay yini ukuthi akubize babe? And khona ukuthi babe lokhu kuyehlisa isithunzi, kuyakhuphula isithunzi? Is it romantic? What role does it play ukubizwa babe ku relationship? I know this is a crazy one. Okay, so omunye wathi yena no, it cannot be. Nxa sengibizwa babe, lami ngizabehave njengomntwana ngibe ngubaby sibili wempela. If you call me babe, don't blame me when I behave like a baby at home. Ha, yebana. Is that what it is? So thina abayesesijwayele ukubizwa babe sesiba confused ke khona lapho. Uthini ke wena mngani wami ku YouTube? Come on guys. Ngicela lifake ama comments lapho like lingitshele ukuthi lina lithini. Bo mama, do you refer to your, you know, partners or to your spouses, husbands, boyfriends, fiancés? Do you refer to them as babes? If you refer to them as babe, do you think that's a reasonable title to encourage responsibility on the part of the guy? Or it does not matter nje, it's just the romantic vibes at that moment ngendlela elibizana ngayo? Hayi kodwa mina le argument ethi yona umuntu ngambiza babe uvele nje agcine vele sengubabe engasenguyobaba othatha ama responsibilities serious. Lithini ngakho lokho bomama? Lithini ngakho lokho bobaba? Lifuna ukubizwa? Lifuna ukubizwa abantwana kumbe lifuna ukubizwa bobaba? Kumbe ngithi ufuna ukubizwa mntwana kumbe ufuna ukubizwa baba? Can you imagine ubabe nxa ungathi ngesindebele uthi, you know, ubizwa nje ngomunye wakho ngumama ngekhaya athe mntwana ozalapha ntwana. Ngesilungu it sounds kind of, you know, nice, a little bit romantic, but nxa sukufaka esintwini umuntu sekubiza mntwana, hayi abantu abambone suzababiza nxa mina suzambiza mntwana, hayi ha ozaba ngumntwana ngekhaya ngubani? Hayi ngiyazidlalela abantu bakithi, ngiyazidlalela kodwa ke hayi on a brighter note, it's a preference issue. And then on a more serious note, ake litsho phela lithini vele ngakho khona lokho. What's your take on this issue?
eyokubizwa babe mntwana ngekhaya wena ungubaba. Umama ngiyakuzwisisa because omama vele ngabantwa bethu. Mina owami umfazi ngekhaya ngimthatha njengomntanami. I look at her as one of my children. Nxa kuthiwa ubingelela abantwana ngekhaya kimi kuyabe kutshiwo lo mkami because I am the caretaker. Yes, kwazi kwaba ukhuna ukuba yindoda. Thank you bantu bakithi. Beautiful. Have a great rest of your day or evening or morning wherever you are. All right, take care. Hey. Kathi abantwana kulezi insuku abasafuna ukugqoka sure. Yazi engibona umntaka na Chipho lo mampofu ohlala ekhoneni lapha nekwenziwe lijaha. Wazi ngize ngisesaba. Wazi umuntu ukukotshelwa, umuntu ukubanjwa, umuntu ukunamathelana le ndoda engamthathanga. Umfana ngamthathanga. Yazi ngakhangela ngethuka so. Ngathi umuntu othi ngithule njengomuntu ozela amankazana. Ngathi umuntu ozela amankazana enxe lama wami usinike utshone ebhoda khona ngale ebanjwe ithara yonke le. Yazi umuntu uyenza ukunxibana le ndoda ukubanjwa entanglement. Hey! Yazi ngethukile. Ngathi abantwana bakulezi insuku abasela kwesaba. Ngidlula sibile ngitsho lokuthi umuntu movie. Yazi so. Let's hope la nxa uhamba sinikiwe. Ngiyakhuluma lokho sefonini. Ngikhuluma into ekwakhaya wena usefonini. Ithi umntaka na Chipho nhlane la yaze banjwe indoda. Ngayethuka ngathi mayi uzakhuluma kathi wakho umntwana la uhambe banjiwe. Ubele boyfriend yakhe mama. Umuntu evele banjelwana indoda engamthathanga sinikiwe. Yazi umuntu ukunxibana so. Ukwenza ukuthi ihali lana engasaqhaqhekiyo. Mina uJosephat wazi wangibamba mhla eqedile ukukhipha sengisukile ngikhaya ngayahlala ngibo ngale lezo wapha umntanami uyinkazana sinikiwe angifuni ma problems cause ungathathwa bazasola mina kusasa bazathi umama wakhe ngiyongazange amkhuzi kulezi insuku auntie abakhuzi ukhuzwa yibo umama wakho uyazosinikiwe ubufuna uthi mama besithi konkona mina. These days well andama relationship anje lanto abamba nizandla abahagani kathi na vedala likwenza usungethusa mntanami usungethusa uyinkazana sinikiwe uyinkazana njani nxa siyinkazana ngithi sokwalala le ndoda sinikiwe hayi mama ngizakela le ndoda let's hope uzakulala le ndoda mntanami kuyakunika isithunzi umuntu nxa kubona laphana mhla eqeda ukhipha imali yakhe into zakho konke soku right umkakho engathaba kakhulu kulokuthi ufike especially ungathathwa ngale ntshonalanga ngani wami ngizotabaya bakamalokhu zenini amashiti amhlophe ukuthi babone ukuthi umuntu beyinkazana nxa ungasonkazana mntaka Josephat endlini yami la awuveli kimi animabe these days abantu shut up usufunjela ukudala la namuhla manje hayi ngithi khona mina lebona uthi nani into ezenzakala kudala into ezenzakala kathi sinikiwe zichile no manje sozama ukuntshela ukuthi wena sulele le ndoda phela angathi ngilele le ndoda ngithi khona these days abantu abalanda balakho lokuthi umuntu li virgin or so virgin wakutshelwa mbani khona ukubhalwe ngapha thula izwi into indlela odefenda ngayo le burema le ngike ngizwe mntanami ukukuzwa kuphela ukukuzwa nje kuthiwa usonkazana sinikiwe ngizakulwa lawo kezwa I'll fight with you